Dobar dan, evo nas u videu broj 2 iz mastering serije o Facebooku. Za danas imamo jednu veoma kratku lekciju, zove se cover fotografija. To je jedan mali, ali veoma bitan aspekt Facebooka, jer vam daje vizualni identitet. Mnogi ljudi ne znaju baš o čemu se radi kada je reč o cover fotografiji, pa da sada malo razjasnimo. Kad dođete na vašu profil stranicu, evo ja sam trenutno ovdje, znači na mojoj profil stranici, vi možete vidjeti da imamo dve fotografije, jedna manja ovdje levo i jedna velika. Dakle, ova manja to je vaša profil fotografija, a ova velika ovdje to je vaša cover fotografija. Sada veoma je bitno da obratite pažnju na to kakve su dimenzije fotografije koju želite da postavite kao vašu cover fotografiju. Facebook je postavio po defaultu da dimenzije budu 851 piksela širina i 350 piksela u visini. Ako nemate baš te dimenzije fotografije, onda nije problem ako bude i približno. Dakle, obratite pažnju samo na to da vaša fotografija bude dovoljno velika, jer ako bude manja, onda je mutno i vizualno ne izgleda baš dobro. Zato odaberite fotografiju koja ima širinu negde oko 900 piksela. Fotografiju kad jednom postavite, vi je možete promeniti. U mom slučaju, vidite, ja već imam jednu cover fotografiju, ali kad ovdje mišem dođete ovdje u desni ugao, vidite ima promjena covera i kliknete na ovo dugme, možete odabrati od postojećih fotografija koje su trenutno, koje ste stavljali na Facebooku, ali možete da uploadujete iz vašeg kompjutera. Evo, kliknut ću ovdje za upload. Ja sam pripremio jednu fotografiju ovdje koju bi sad mogao da postavim kao cover i desni klik da provjerimo pregled koje su dimenzije ove fotografije. Idemo na svojstva, desni klik, i vidimo ovdje da ima 839 širinu i 350 visinu. Dakle, to je otprilike približno onome što je potrebno za cover fotografije i mogu da postavim slobodno ovu fotografiju. Kliknuo sam ovdje i sada se to uploaduje i kao što vidite trenutno je ova fotografija, ali ona još uvijek nije aktivna. Vi sad imate mogućnost da ako želite bude pomerena slika gore ili dole, dakle postavite ovdje miš u sredini, samo povučite gore ili dole i možete podesiti kako vam odgovara, i kad budete zadovoljni onda kliknete na Save Changes da upamti promjene i onda ostane ta cover fotografija. Ja u ovom slučaju ne bi promenio i zato ću kliknuti na Cancel. Jednom, znači, kada imate ovu fotografiju, iako ste menjali nekoliko puta, onda možete uvek se vratiti na neku raniju cover fotografiju. Ovo je za vašu personalnu stranicu, ali ako želite recimo za vašu poslovnu ili biznis stranicu, također isti princip, dakle postavljanje cover fotografije je na isti način, sa time da možete dodatno obraditi fotografiju da bude, znači, da odgovara poslu kojem se vi bavite. Evo, toliko za danas. Hvala vam puno što ste gledali ovaj video. Ja se zovem Nikola Vujuklijev i vidimo se uskoro.